Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Marlin iti probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ilinged naklakuman itinagan a Marlin. May saakmet kadag itinayat adumdumngeg iti programa yo iti radyo. Naawis akmet amang ibingla iti kapadasak ken ayat, bareng pakapidutan iti adal, dagiti padak, adumdungeg. Bueno papagayam, intay denggen ti panakay drama ti pakasaritaan ni Marlin. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Mabit lang! Oh, Carlo Lakay, narapyan ka. Ay, sapay ang tugtudo. Huwag narot bakit? Nagadong amin ti pasahero, ijay ili itay. So, narabyan ako na. Kasta ka di. Ala, agtugaw ka nga rod, ta siya kung timang isagana iti kanam. Saan da kan anauray, iso nga imuna kamin anangan. Saanan bakit? Nanganak itayen. Ni, nanganam ngay. Mabisinak namin unay itayen. So, nangan kami ijay ili ni para Elmer. Ala, ingka nga rod agsukatan. Tapno makainan na kamutan. Masapa ka manan nga agpasada inton bigan. Nasapa kayo matnanang. Ay, uwan anak ko. Nasapa ak nga imay, gaputawang pa'y mataramedak ita. Awang matidaita ka tila. Kasta ka di. Kat ningay tatang, anya tararamidan na. Nasapaan na pan iji bangkag. Mapan na kano kita indiin mula na akarabasa. At tinatangawit ka. Imbagla si daan nagiti ubeng. Ay na, agiamanak nanang. Siya kung timang itulod ka dagiti ubing iji pagadalan. Ha? Wun, sana balay tawang mo't aramidag iji balay. Aramidam laangan dagiti rumbang aramidam. Aglaba ka iti lupot yun no iso. Sige nga rod nanang, naday tati ko na yun. Ay, mailiwak matan ka dagiti apukok. Nadigos mo ka di idan. Wun nanang, ala mabit lang nga rod tapulasak ida. Apay ni Carlaw, rimwarain. Wun, nasapaan na pa nagpasada. Nasaya at magtukasta. Tapno maliklikan na dagiti barkada na akanayon lang ay inom tar aramidan da. Wun nga rod nanang. Imbaglaan atem pabulod ni tatang tricycle na. Tapno adda usaran na apagpasada. Ay, saan ko nga amuman iti dayjay nga asawam. Inumlat araramidan na nada kwarta na. Ay, wun nga rod nanang. Ala, mabiit lang nga rod tarubwatak dagiti ubing. Apag iso nanang, nakaluto akon iti pangaldawan tayo. Sige, tanay, mabisin siguro dagiti apukok. Uy nga rod, nanang. Mabisin kami. Nagbayag mat ngamin nga agpa-dismiss ni Teacher Me. Sige nga rod, ibabayon dagita bagyo anak ko, tamangan tayon. Uwan, nanang. Apay, saan ka di nga umay mangal daw dito ni Carlaw? Saan siguro nanang, di mo't din sumangpot. Amangan numanganin ijay ili. Nala, mangan tayo nga rudag, dagawid akmat inton madamdaman. Kanayon kamutan amarabyan lakay. Itay da ka pa yung urayan dagiti ubing. Nagadong arot ti pasahero, ijay ili. Nang runa no iti malam. Ay, ala. Ingka nga rod agsukatan. Kalpasan na, ingka mutan mangan. Napsugak pa eh. Kinanaklangan. Anya, kat no saan ka nagawid itay aldaw? Saan ka manan amangan ita? Nanganak itayen. Napanugak ko nakmat. Kahit kunti maturog. Ala, ingka nga rod maturugan. O anya, nakasagana kan, friend. Wendo na. Itay ka pa yung urayan. Kasta aya. Masapat ta amapan makityenda. Tapno masapat amat la makaawid. Wala, narigatan. Amangan no agtudo pa eh. Wen nga rod, mala, inta nga rodan. Anya, magdan.
Saan tapoy anak kaawid? Ngam impig sana mo't tantitudo. Ay, wan nga rod. Sapay nagrigat ti pagluganan no kastoy. Wen nga rod Ay, wen gayam. Di mat nagpasada nila kay mo. Ison ati pagluganan ta. Nagpasada, ngam amangan mo saan niya iso tinakapila. Ay, kasta ka di. Ako rita. Ni mat pare Carlo Jalimabas. Wan nagpaiso. Nakita na ta nakatakder dito. Ngam, di man la nagsardeng. Amangan mo't nagdardaras ti pasaheros na. Oo na yun. Na kayo mo, kumare. Nagawit kayo ka din? Wan ko mapare, ngam nagpigsamot ti tudong. Sakit nagrigat ti pagluganan no kastoy. Di pare Carlo, ay. Di na kayo sunduan? Ay na, iso di limabas itay. Nakita na kami. Ngam di mo't si Mardeng. Apay, ada ka di pasahero na nakita yo? At da babae ang nakalukan iti tricycle na itay pare. Ang mga noy sumod na dyan ti babae na. Ay, stay kwa. Friend na, kunak ko ma. Anya? Babae na? Kunam? Awal, kumare. Sa bali latin ay bagak. Sige, lapsan kayo ba? Ay, mabiit lang man pare. Agpudno ka man. Adda ka di babae ti asawa. Kwa, kumare. Diyak kuma, kaya ti makibiyang kada kayo. Ang mga nagurain na ni Pare Carlo. Anyat kayat mo asawa. Kumare, kinapudno na. Saan nga inal daw magpaspasada ti asawa. Doawan ije paradaan. Sigurado nga da ije restaurant. Ije ngamin ti pagtrab-trabakuan nila ni. Pasensya ka na. Saan ka kumurgura? Kapo itinay baga, kumare. Lakay, adda meeting ita ija pagadalan dagiti ubing. Sika kumanti mangitulod kada kami. Tapno makatipid kami iti plite. Masapa ka mapanagpasada ita. Tadagasot pa ngamin dagiti natang ni Inang Lore. Mabiit lang ang matipan ang itulod mo kada kami. Aglugan kay tulangan iti sa bali Ang mga nururayin ako ni Inang Loreng. Ni Inang Loreng, wano nila ni. Anya nga ita, dinasdaaw ka. Saan kan ang makapaglibak pa'y kanyak kayo? Anya ka din ti ibagbagam, Marlin. Amok ter aramidam. Isumat lagayam asaan kan nga agaw awid dito'y balay iti aldaw. Taijay ayan nila ni ti pangpanganam. Kan may sa, isu siguro abasitan ti mayaw awat mo kanyak ang mapaspasadaam. Itad mo iti dayjay ababae. Sana putno ti ibagbagam, Marlin. Kan may sa, asino tinang ibagakan kay ti dayta? Saanan anasken ang maamuampay? Saan apudno dayta? Agsagana kanyak no asino man tinang ibagakan kay ti kasta? Pudno, saan ka di? Addaan tan iti dua nga anak. Maaramid mo pa'y latag babae. Saan apudno dayta kunakmet? No saan apudno? Saan ka kumangarod nga agungat? Ala, inka agpasadan. Taamangan noor-urayan na kanila ni nga inaldaw a pasaherom. Nakainom ka nagawin. Apay, adda ka di parikot mo, Carlo? No, parikot ti damaga, Marlin. Ado? Awan mati amo karumbang apagparikotan. No parikot mo nila ni, makaamo ka. Mangibabain ka, Carlo. Anya lang ti bagadag iti tao. Mabainak pa yan arumwar dito balay. Gapu iti kastangar aramidam. Marlin, pakawanan na ko, ma. Nasuliso ka. Nasuliso? Tapay. Anya ti awan kanyak nga adda iti dayjay a babae. Ibagam tapno amok ti aramidak. Tsaka mo. Kasano nga ibagakan ka ti parikot ko. No parikot mo day taga po iti babaeng. Nilani ti pangibagam. Saan kat asyak? Agyaman kakit di tanasing putak nga asawa. Tano saan? Ang mga nunapan kon pinagsasawan di babaeng. Saan?
Pangasim tadi mor aramilon dayta. Nangruna ita ta Tanya. Tamasikugan, kasta ka di. wen Marlene. Kat dayta di parikot ko ita. Pagkawanan na kuma. Pinangtanak nila ni. Ngay pabalod nak no jak takdaran di si Kugna. Awanan kay di ba, Eng? Di mo lang pinanunutan na giti anak ta. Anya tinamnamaam ngay pagkadagiti tattao. Marlene. Anya! Jaga mo no, nya taramida kita. Anya pa'y tirupang ngay parang mo kadagiti upeng. No bilang maamuan na dahi tangay naramid mo. Pangasim. Pangasim ko ma. Tadi may pakam mo kada ko. Pangasim, sana nagpasada ita. Iti anyaga po. Kaya't ko taginan. Apay, saan ka mat amabambanog iti kas na una yan? Ken may saan ka mat nga inaldaw nga agpaspasada? Ta ijay ayan nila ni ti kanayon mo apapapanan. Marlene, pakawanan na ko ma. Aklo na ka nagbidutak. Ngam agbababahoy akitan. Saan ka nga ginanay ta? Mapan ka agpasada. Tapno adda maurnong mo para iti panagpas nga ito nila ni. Marlene. Sa anak anarigat akasarsarita, Carlo. Kan may akmat nga ina. Amok tirik na nila ni ita. Nang runa kat agdadagsan kat nga rod. Umanugot ak asuportaram tagbalin nga anak yo. Ngamjay ubing laang. Saan akaraman ti babaim? Marlene, pakawanan na. Ikarig, saan na maulit na ito eh? Wan, napakawan kan. Ta ipagpagapok kadagiti uping. Ngam di na kayat asawan amabalin mo tumanan nga ulitan. Pang-aasim ko, Mamat Carlo. Panunutam nga daan ka iti pamilya. Marlene, agyaman taman nakahawat ka. Itulok ko amapan mo sa rungkaran nila ni iti altaw. Ngam dito'y kabalay iti rabi. Kasapulan da ka dagiti upin. Kat kalpasan ti panagpas ngayon nila ni. Saan kanton amapapan iti ayan na? Nalawag ka di! Napakawan ko ti asawak iti nagbiddutan na Mr. Lonely. Daytoy akapadasa ket kayat kuman nga idanon kadagiti padak nga inna. Wenno naganak. Asaan na solusyon ti panagsina dagiti agasawa tapno masulbar ti parikotda. Daytoy ti kapadasa. Tuy pagayam mo, Marlene. Pagayam Marlene, apresyaran ka iti kinapakumbabam kas may nga ina iti pagtangan. Sapay kumatag tultuloy pa'y tinaragsak alangan-langan nyo nga agasawa. Ket sapay la kumata da iti akapadasam, ket mangipaay iti adal kadagiti dumdumheg. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Marlene, iti probinsya ti Nueva Vizcaya. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti met direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.